Sawubona Khunjuliwe, sawubona sihlobo sami sakavuka udle. Ngicela kuvele ngiconze endzabeni lamhla encwadzini yaDaniela sahluko 6. Ngicela sibuyele kulokuxoxisana kwethu ngalomfanekiso wetinghala le mati ifakwe ebhakedeni mayithi yaphuma lenye tiyidonsela phasi letinye. Ngicela siye ngalowo mcondo futhi nalamuhla kulo Daniela sahluko 6 lo verse 3. Daniela wakhombisa likhono lebuholi lelaliphakeme emkhatsini wabo bonke labengameli naletikhulu, kangangekuthi inkosi yadzimate yafuna kumbeka kuthi engamele wonke lo mbuso wayo. Ngicela unake nje nako sihlobo sami lekumele mina nawe sibe nako. Daniela abengakhompete, bekangazami kuba ngcono kunalabanye, kepha bekenda umsebenzi wakhe kangcono. Bekangazami kwehlulekisa labanye, kepha bekendela kuthi umsebenzi wale nkosi ube sezingeni leliphakeme. Verse 4 uthi ngenxa yalokho kutimisela kwakhe labengameli kanye naletikhulu betama kuthola tizatfu tekuthi Daniela atfolakale anemacala. Bebamdonsela phasi, bebafuna tintfo letingenta angaphumeleli. Awu uNkulunkulu akasicolele. Kwangathi uNkulunkulu ngemusa wakhe angaletha inzethelelo etinhlitweni tethu ekucabangeleni kabi labanye bantu, sifune tizathu letingenta behluleke. Bebafuna emacala, bebangafuni emakhono akhe lokungamkreditha kumenda fanele kuphakanyiswa, kepha bebafuna lokungenta angaphakanyiswa. Kuthi bebafuna emacala macondzana nekuphatha kwakhe tindzaba tembuso, lithi kodvwa behluleka kukwenta loko. Lithi ke abazange bayithole inkohlakalo kuye ngobe abethembekile, abengakakhohlakali futhi anakekela kahle konke. Lokubuhlungu ngabo bathole mazibithi lathi Daniela vele utawuphakanyiswa. Bendani-ke imetamo yabo? Phela letinghala tidzinwa kudonsela phasi, tifane tibe nemaphelekece solo tidonsa leyo lethi yaphakama. Bendani? Bakha umthetho, bawubhekisa kulokukholwa kwakhe, baniketa inkosi kuthi ayisayine ukuthi kubete lotawuthandaza. Solo imetamo. Kubete lotawuthandaza kuNkulunkulu wakhe ngaphandle kwaNkulunkulu longasiye Nkulunkulu lomisiwe eBhabhiloni. Daniela lokhonda Nkulunkulu lophilako wathi nothing doing, wahamba wayawuthandaza. Base bathi gema, sakuthola kwekumdonsela phasi. Nangu ajikijelwe emabhubesini udonselwa phasi. Kepha wevani Khunjuliwe, inkosi ayikhonanga kulala ebusuku. Ekuseni yamkhumbula, yahamba yayawumemeta uyayada indzaba. Washo Daniela khona emgodzini wemabhubesi, labe kumele kuthi konke kuphakama nekusebenta lokuhle kwakhe kudliwe ngemabhubesi, kepha wafike waphila lapho. Nkulunkulu uyakwati hayi kukugcina kuphela emabhubesini, kepha uyakwati kukukhipha emabhubesini ayokubeka ngetulu kwalabo labakufaka emabhubesini. Ungukhunjuliwe, kude la ungeke uphume khona, kude la ungeke uphakame khona ngekumisa kwaNkulunkulu. Konke la kuhlelele kona Nkulunkulu, lokungakahlelwa ngekweliplane lebantfu, lokuhlelwe Nkulunkulu
kude awuphumelela ngawe. Amen.